I ćao ljudi, i javno su opet. I danas ću da otvorim 3 Playtime Ghosta iz 2022 sličice. Tehnički ovo su karte i jednu The Dog sličice. Pa hajde da započnemo sa videom. Ok, znači dobili smo iz Francuske Kingsley Coman. I on je isto rođen u Francuskoj. Sad iz Saudijske Arabije Saleh Al-Sherhi. Ok, znači ove The Dog sličice su realistične kuce. Ovo je broj 92. I ovdje piše izrada je od Luxora. Pisao je na kesici da je od Luxora. Onda ovaj pas 64. Onda ovaj pas 154. Onda ovaj 66. I ovaj 7. Mislim da su ovi buljavi psi. Psi koji samo bulje. Zadnja sličica koja je Playtime Ghosta iz 2022. Ove sličice sam mogao dobiti u Ideji Rodi Mercatu 2022. I dobio sam Paulo Dybala koji je iz Argentine i igra za Argentinu. I to je to. Hvala na gledanju ovog videa. Ako vam se svida, ostavite like, share i subscribe.